Kapitan Enteng! Kapten ni Kapitan Enteng! Ay, nagrigat katikas tuyay. Awan pa'y sa balya pagkwartaan, lukas tuya pa nagtutuda. Nung alpas ti pa nagtatalon, tawanan ti aramide pare. Uy nga ron paray. Nadamot tricycle may, mawan mo't unay pasahiras. Kakaisuna nga muk ti ag-drive, kaya nada napulod ko at tricycle. Ay, makapasadot namin ti Roma, no agtutudo pare. Iso nga awan pa'y kwarta. Unay mo't tintikas tuya abiyag aya. Ay, pare ko ti tunggal may sa ti kwarta. Ay, panghalaan nga taaya. Agpautang ka man iti kwarta, mare. Anya, ay, iso nga ron nga aglaklako tapno maadaan iti kwarta. Kat adamanin igatang ko iti lakaw, itaha-utangin mat. No awan kwarta nga ipautang mo, agpautang ka man nga raw iti bagas. Adda basit abagas ko dita, ngam lakaw, saan nga pautang. Ay una yun, nagrigat ka mo ito nakasarsarita. Di ka pa'y makapautang, awan ka asin. Ay, sika ti awan ka asin na. Nalukluk magkandakdakkel ka ngam siyak. Abay nga utangan nak. Anya nga'y kumati koneksyon ti kinalukmag kan kinadakkel kaw. Kaawatan anapigpigsa kang agtrabaho ngam siyak. Nakutkot to ngam sika. Ingkag trabaho, saan kat amapan umut-utang? Naunag mati pampanunutan, manipod si mangput ka. Naggapo maya. Nagapuak ijay tersina ni Baak. Adaman imbaga na ajak amo numayak wen numaday. Tapay anya timbaga na ya. Idi umutang ako may ti kwarta na. Imbaga na nga isukano nga aglakaw tapno maadaan iti kwarta. Apay kano nga utang. Sa bagay, agpaiso timbaga na. Aglako ka, tapno maadaan ka, iti kwarta. Idi imbagat nga umutang ak iti bagas. Kuna namanin alako ti bagas na, saan kat apautang. Kita niya nga ti pakasik naram iti dayta. Jay imbaga na analukluk magkandakdakkelak kanungem isaw. Apay kano ajak agsapul iti kwarta. Awan ka diti kwarta yung anggain. Awan amin iti kusina yaw. Agluto ako maiti kananta. Dahil ti parekot, ti badan iti kwarta. Awan pa'y mo't nga ron honoraryong tayo. Kasano nga ro dita? Kat awan amin iti kusina yaw. Ay, nakon na mangirwar iti basit nga urnong ko iti bangkaw. Nagrigat matan ti kwarta ita. Uray sa kanggain. Awan makukwarta. Ay, agpapada tayo. Dakamot dito ituraw, tataba daw. Ang kakadimat agiwayway tinuang mau. Way, kwaraw. Agiwayway lang, timbaramidan. Tawan mo't pakitang danan. Iso nagpapada tayo, nagparparekot iti kwarta ita. Imbagking ka tada tricycle mo, mabalin mo nga ipasada. Awan mo't lang ti pasahiraos. Taman mano ti rumwar, no kastoy pa nagtutudaw. Ay, sa payawan pulos pangalan iti kwarta. Kasano nga taday tuyeng ngay? Madan tumadamag mo apakitang danan. Pakibagam tao ta makitang danak mo ta. Awan mo nga ron pakitang danan. Kagaw-gawatan na ngamin itakay. Na, anya ti berbero kam. Kalkalem mo't amin na nasulay. Na, anya dagita inwar mo. Berbero kang manja sipit. Kandakil adagaw. Awan mo teng. Anya adakkel adagaw. Anya ngay kumatida item. Di dinawat ko iti apagdait iti sapatos. Ayan nan ngay. Dayta katay kunak, tadi mo amo ti pangikabkabilam. Saan ka day ngayon kabil mo iti basit akahon ijay siraw? Ay, una niya. Iti gayam. Ay, naman irwar. Anya ayat ti daitem, ta nakalagip ka amang irwar di ta adagaw. Bareng adamadait ko apagkwartaan. Na, anya ti kayat mo asawag. Kita manggay. Ni tatabadong day jay aw. Ay, delikadong sama tayo. Dali, apay ngay. Ay, nakabitbit iti daan abag. Ada awit na ngagduduma ada dael apayong. Ay,
Apay nga dawit na ba si tabang kitaw? Ay, dadahil sa matuutak ti kumpare ka. Gapon sa mo tanta aburido iti kinawan kwartana. Ah. Sa barin tinapanunot na ang kail. Madiday to yun. Kasapulan na maipan sa iti mental. Ay, nagturong mo't iti bangin na kalsada. Ha? Ay, surotak man. Ay, umayak ba tang kail? Ah. Ang mga nukalat akang maganda kayaw. Delikadaw. Ay, aguray ka paray. Mabigbig na pailaan. Nagbaliw ka dito itsuram. Nadamagan pa no mabigbig ka paray. Ha! Ay, limpyo ka. Kunak no kwa. Papanang paray. Ay, si kamot pare. Apay anya ti panagkitkitam kanya. Dadaal, ti utok na. Kwa, papanang. Kung apay nga dadagiti dadala payo nga igimaw. Kasla nga mintaong grasa ka. Nangina ti payong ita paray. Mapanak iti asidag ti pagadalan. Inapadasin tag tarimaan iti payaw. Ken nagdait iti sapatos dagiti estudyantay. Agdait iti sapatos ken agtarimaan iti payong. Na, apay dakis ka day paray. Yung magdaytoy na, yung ti mapanagpalpalama. Uwi na. Ay, kunak nga min no papanam itayin. Naglagit din no dadalan ti utak ni tata ba daw nga kail. Uwi nga ram. Ang adang nga tamot agpatarimaan iti payong ken agpadait iti sapatos. Amangan magsaysayang lang iti oras na. Ay, awan lat di na mapampanunan. Mangrugin sa tikabawnan. Ha? Unag pa isaw. Mangrugin ti kabaw na. Pagkakabawan ng tagtariman iti payong ka nagdahit iti sapatos. Ay, sus. Kaasit ti kumparik ano masapang agkabaw. Saan ka di nagkataob kayo lang ang kail? Agka-eskwilaan kami pa. Amangan mo't no dandani kayaon. Adayo pa dayta agkabaw-kabaw. Awan iti pulimi dayta. Anya jay ko nam, impagarupiyaw adadaal ti utak ni kabadong. Ang kagawad, nakabitbit mo't ngamin iti daan abag. Kan nadawit na panay na dadala payaw nga magmag na iti kalsada. An-anun na ngamin ti dadaal apayaw. Pangalan na siguro iti pangsukat na iti nadadala payaw nga ipatarimahan da. No adumot kit day ti agpatarimaan kan kuana. Ay, mabali na pagkwartahan day ta. Ang nawan ngay. Ket no kaslag palpalamaan nakatugaw iti bangkito alabas-labasan dagiti tao. Hey. Ay, talagang agkabawan ni pare ba daw? Pagkunamot ang kail. Nakabit-bit manan ay iti daan abag ken dagiti dadal apayong. Sapay magmag na iti kalsada. Rimuar manain. Sinurot ko manan itay. Limpyo pa'y may iti panagkita. Papanan na ngay itamay. Siyempre, mapanagbiro ka iti tarimnan na dadaal apayaw kunda iti da sapatos. Nalabsak met itay ni Kaba daw nga adu ti agpatpatarimaan ken kuana iti payaw. Di nalaing nga rod nga agriper iti payong. Wen nga rod maray, idi damaw. Kasla saan ko apatyan amayat apagkwartaan ti agtarimaan iti payaw ken sapatos. Ngama, kunamat nga adu ti agpatpatarimaan kan kuana. Wen nga rod maray, mayat ket dayjay apagkwartaan taawan puunan. Podno day ta kuna maray, gagad kan anos laeng ti puunan. Uray kat katawaan ti daduma dayjay aklase ti trabaho. Nadaldalos pay laeng ngam daytay nakakurbata, ngam dakkel magayam ti taktakawan na. Podno day ta kuna Mari Maria. Kasko ma dagiti makuna adi-adal, ngam tinaktakaw mo't gayam ti pagbibiyagan da. Ay, maday ti kasjay. Adda ka matgayamon ba daw? Kumusta nga iti pinadas mo apagsapulan? Adda ka di mo lang nagpatarimaan. Ay, wait to yan. Aguray ka. Tairwar ko, tinasapulak itang aldaw. Aday ta, to yan. Makitam ka day. Ha? Agpaiso ka di ana sa pulam da kita? Saan mo at tinakaw? Anya tinakaw sa sawamay. Saan ko amaramit tagtakaw?
Ato ti nagpatarimaan ita iti payaw. Kin nagpadait iti sapatos. Ay na, nagmaya mo gayam tinapanunot mo apag sapulan, body my love. Yak mo't impagaro pa kasto ti masapulak iti agmalam. Inkanto gumatangan iti masida. Kan tinapay, tuyan. Mapana man gumatang iti karni ti baka ken tinapay anaimas. Day, adun sa katik kwartam ita maray. Nagasat ita ni badung kumaray. Adu kanukot tinagpatarimaan ken kuana iti payong ken sapatos. Imbag man maray. Maya, tinapanunot ni pari badaw nga pagkwartaan. Sapay kumaatag na nayon nga adu ti agpatarimaan ken kuana Mari Maria. Ad-ada ara umag dayja at trabaho. Tanadalaws, ngam kadagiti saor a kontraktor. Imbag daytoy na pagsapulan ni badung kaw, tatalaga nagbandugan na. Angam dagiti managbasol a politikaw ken kontraktor. Ay una yan, pudno day ta ako na maray. May tugot nga ta dagiti agtatakaw a politikaw ken kontraktor dagiti kinunni bardano matay da. Panagkunakit isukit di ati lapad, wano tubang tapno makapanda ijay langay. Mayat gayam tinapanunot ni Tata Badong nga pagsapulan ng gail. Anya pagsapulan na. Diag tariman iti payong kan sapatos Na, pagkuna mamaya. Ket no gimatang itay ni nana tuyang iti karni ti baka. Ken naimas at tinapay. Amangan nagdukot ni Pare Badong, kati suting gatang na. Napay ko mga tapa man nagdukaut. Ado kanumat tinagpatarimaan. Isuan nawadwad tinasapulan na itangal daw. Agdua-dua ka nakan. Amangan no ada milagro nga aramitan di Pare Badong. Pasiputak man kitday. Ada ipaaramid ko ken ka. Anya ka di day ta, Kapitan? Dito ka di barangay hall? Surutam iti nalimad ti papanan di Pare Badong. Siputam, ta ada atap ka, nga agsipsip dot ti lokaw. Ha? Pagkunaan nyo mat ngagsipsip daw, Kapitan? Kano nagado ti kwarta na, kuna di kwaro. Nangalaan na kumangay, no di nasinig daw. Sige, Kapitan. Surutak ni Tata ba daw? Di ka padpadlaw Tapno matiliwam no puno ti atap ka. Pitsuram tuman. Ayan na nga ti pinitsuram. Saan mo't nagdukot, Kapitan? Ado at talaga tinagpatarimaan kin kuana iti payong. Kanadapay nagpadait iti sapatos. Aya? Nadapay madlaw abak nang. Impadait na tibuts na. Napatig ka no day abouts. Tarigalo kin kuana ti pimusay nga asawa na. Ket dinait ni Pare Badong. Wan, Kapitan. Idi nagustuhan na ti pan nakadait na. Nakita nga inikan na ni Tata Badong iti nasurok alimagasaut. Ha? Nagbiit adinait ni Tata Badong day abots. Ano kasta? Nagkamali ak iti atap ka. Ay sus, pinagataap ako ni Pare Badong. Adumat na kita tartarimaan ng apayong kong sapatos, Paray. Nay, si kamot Paray. Imay ka dito pagtartarimaan ak iti sapatos kun payam. Ay ipatarimaan kumato'y sapatos ka. Baro pa'y ngam ni. Nalagkang tidait na. Imay ka lang kung maijibalayan na, Paray. Saan ko napabayadan? Kumpari tamay. Nagsayaat ka na, kumpare. Ay, pasensya kan at nagatapan ka iti maday. Hanya tiket mo sa Paray? Kwa, bayamon. Ang rauman ka iti napanunot mo apag sapulan. Nababa, ngam disinti at trabaho. Iso a good job, pare. Uray, may sa ti kumpare. Nukaskin ka. Di ka isuksukat, pare. Ay, Kapitan! Saan tayo kumaatagibasitan ti trabaho ti pada tayo atao? Tinapatag, ket nadalos apag sapulan. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Saan ka di adandan iti fiesta tayo diti kabildata ng kail? Wud, nakasagana amin dagiti maipasango ka dagiti bisita, ken ipakantayo ka dagiti kabaranggayan a dumaray. Sa dino nga iti paglutuan to dagiti kusiniraw. Iti manalikodan ti barangay hula. Isumat lagayam nga do tinakita ka kayo ijay. Isur di imbaga kapang bilagan da ka dagiti kayo tapno asidug. Pudno ka di ngagpalityon ka ang kail. Talo ababoy ti malitsan. Wow. Sa bali pa iti partyan nga iluto. Ay. Ken ada pa iti may nga kaw. Ay, agpaiso nga ron di ko nada nga adagdonar. Ni mayor kano ti may isang agdonar iti baka. Una ta ado ti baka na. Adaran suna analawa iti kabang-ibang barangay. Ta kayo kadila nga tanod ken opisyal ti aglutaw inton fiesta. Ado kami matatanod ken opisyal tata. Apay adinamag yaw. Mabalinsa, may tumay. Ay, damagin nyo akin ni Uncle Inteng. Saan ko makikita ni Parinteng? Kanayon nga na makumikaw. Kanayon na mapanidya ayan ni Mayor. Uwing kanunganad. Kaya't ko makasarita. Kanayon magngawan ni barangay hall. Kanya namin ko matibagam kenkwa na ya. Pakibagam tuman ta may saakto mga gluto inton piyesta. Muray saan kayo natumulaw? Makipangan kayo, Mike. Kaya't kung mga ruti tumulaw, saan lang amangan? Anya ka di, ti imbaga ni kabadunggan ka. Seryoso kayo, mat ngagsarsarita itay. Kaya't nakano ti tumulong agluto inton piyesta, kagawad. Ha? Ado tayo matan ngagtitinulong. Apay, kasapulan tayo mat ni kabadaw. Imbaga kadamagan na kiniangkal. Panagkunak, saan kuman? Amangan manon no. Nuan niya, kagawad. Adda ka di kayat yung ay buksilan. Saan ko akayatiag sao? Ngam panagkunakat. Uray saan kuman? Uray no kasta. Idanon ko latakin ni Angkal, ti papaidanon ni Tata Badaw. No siyak ti masuraw. Uray saanan nga umay tumulong ni Kabadong. Naibagada ka din ken ni Kapitan, akayat ni Kabadong ti tumulong nga agluto inton fiesta, maray. Asino kuma ti mangibaga? Ni Kwaraw, maray. Naibaga ngamin ni Kabadong kenkwana nga idanon na ken ni Kapitan. Ay, uray kayat na ti tumulong. Nukas jay mo ti kababalin na. Ay, jakla kayat numabaleng. Gamno ni Kapitan, awan ti saan kenkwana no ni kumpari na abadaw ti mangibaga. Day tangarod kat mare. Oray saan tayo akayat, no kayat ni Kapitan, awan mabalin tayaw. Makita ko man ni Kapitan ti aramidin ni Pari Badaw, tapno mamatay iti ibagbagada akababalin na. Naibagam ka dikin ni Kapitan ti may papan iti itutulong mo nga agluto inton fiesta. Saan pa'y nga rad? Kanayon nga minarumwar. Sagsagana ka na iti umadanin na fiesta. Mapankalatan iti ayan dagiti kusinero inton madanaw. Talaga kasta taramide ka. Papanawin dak pa'y nga ta. Nuadda ako ni Jay. Ibagam ngayon pakadam kin ni Kapitan tapno di da ka papanawon. Ay una. Ang muda mga kumpare kami ka ni Parinteng. Noon niya timbaga ni Kapitan. Isaw ti masurat. Ay katwan nangat nga to dakit dengem ni Kapitan akumparay. Ay mapatiltilak to. Pa'y tagil lalay nga mang papanaw kanya. Umasidagak tumutan ijay. Kat iyawatan nak iti karnay. Ijay kanto ayan ti medyo nasip ngayt. Ano nga to amas masitas. Nuadamapan ko ibati ijay. Alayam tumitay. No ibagantukan ka ni Kabadong,
nga umay tumulong nga agluto inton piyesta, ay di mo ipalubaw sa kapitan. Ha? Apa nga? No ngay kayat na ba't tumulaw? Nalipatam ka din ti ibagbagada nga aramidin na. Numapan tumulong nga aglutaw. No may sala amalo kong talaan na. Kasukat ti banog na nga agpuyat nga aglutaw. Okay only. Ala, makamu ka, kapitan. Ngam, amangan nung pagbabawyam to, no itulok mo nga umay dayjay akaba daw. Siyak ti makaamaw. Ada akto ijay. Mabain nga agipuslit iti karnay. Ada aktaw. Nasayaat nga rod, numabantayam ni kabadong. Sus, danag mo na ay kagawad. Ako ang bahala. Kung agluto kayo, ya sinag ti barangay hall, agridam kayaw. Day, apay ko makagawad. Bantayan nyo analaeng dagiti karnay. Sigurado nga ada tumayab a karnay. Ha? Tumayab? Apay ko tumayab ti karne kagawad. Di mo ka di maawatan ti imbagak at tumayab. Ada mangipusle, ti kayat ko asawan. Ha? Kasta ka day kagawad. Iso amasapol nga agridam kayaw. Adda di ta ti aging tutulong, ngam sa baligayam ti aramiden na. Ay, madiano kasta kagawad. No agipuslit ti karne, madi. Iso nga ibagbagakken ka, nga ibagam kadagiti kakadwam ta agridam kayaw. Wan kagawad. Mangnamnama ka. Bantayan may dagiti karne. Kapitan, ibagam manen kadagiti tanaw da bantayan da analaeng ti karnay. Amo dagiti tano din. Imbagan jay may sa atanod kadakwada nga siputan da dagiti karnay. Kat makiparparti ka dimot ni kabadaong. Agipos-posipos iti malitlitson ababoy. Ti nakitak itay nga yan na. Agsubliak ija inton madamdama. Inak man agsukat iti badok ta nabasa iti lingkit. Ay, babasit ka no, mat ababoy ti malitsaon. Mayat no babasit ta saan anak kulbot. Mabibiit pa'y amalutaw. Uray ta nayunan damot no bilang ti malitson. Apay, mano ay atilitsonan da ababoy. Imbis atalaw. Pagbalinin da alima. Dituyak ayan tinangato agumamela nga agyan. Medyo nasipnget dito ka, tadayo ti silaw. Aguray ka. Awan mo ni badung ko ditayan ti aglutluto iti karnay. Na, ayan na ngay nga ta. Ay, mapanak man ijay bangir nga ayan dagiti aglutluto iti litsawn. Madama ket ti pusipus da iti baboy amalitlitsaw. Nay, may kayo may kagawad ko anang. Nana Maria. Jak ngamin makaturog, iso nga imaya. Ay, agawid ak mailaan inton madamdama. Damit na pudot adanaw. Agkapi kayo pa ya. At adda na jak makaturog no agkapiak. Imayak laeng, tapno may kuman kita enter aramiden yaw. Madama ti lutaw kan panaglitsawn. Inton bigata iti fiesta tayaw. Adun to ti tao dito'y barangay hall. Pudno dahi tanan na. Masapan sa kano da mayor. At dangamin papananda kalpasan ti umay da di tao. Ni badung ko ti may nga agipus-pusipus iti may sababaw. Mayat ti tutugawan na amang ipus-pusipus iti murdong ti kawayan. Kasanungay nga tati panangalan na iti litsong, no di pa'y mo na parte. Agyana nga talatta dito'y amang uray, aging gaapartyen da ti litsong, tapno makaala iti itad na kanya. Dandaring maluton ti litsan. Pagatang iti arak. Bartakay dagiti naglutang. Ay, dandanin sa malutong da talitson paray. Ay, wad paray. Inak man nagpagatang iti arak. Tano da pagsisangwan tayo. Ay, mayat Ay, ibaon mo ti may sa kadagiti tanaw. Naluto mo ti karne. Ay, wad paray. Aginom tayo. Nakaluto tayo mo tayo.
Iparabaw tayo dagiti litson iti dakkel alamisaan. Apo nagbanglo. Mariglado paray. Nakasagana mo ti bulong ti saba. Apang iparabawan tayo kadagiti litson. Nakita ni tuyang ko itilingid dagiti masitas. Masa pula mabartag dagiti kakadwa. Dapno makaalak iti litson kin karne. Pare. Ah. Uminom ka na. Antay pa nadlaw ko abasit la iti tagtagay mo. Ay, wala si kamot paray. Sa gabasi mo ti makikita ng itagtagay mo. Narigat no siyak ti mabartag ta umay ni Apo Mayor. San ka di amay mayat nuing ka pa'y maturog paray. Tapno Ha? nakasagana ka sumangaw kani Apo Maya. Inredep ko itayo na. Basta ka day. Ay kat inom nga rudi na. Inom ka kadwa. Kakaisuna, nalpas daw na naglutaw. Masapul asyak mabartag. Delikado do ada mangitara iti karnay. Kasanon mo makasangput iti sangailay. Inuman na paray. Mabait lang pare. Ada kita di tabangan. Kita no naluto ti na pa. Wala paray. Tanda mo basit pa panak. Bartakan dagiti kakadwa. Daras kay bagkat ti kabasita na litson. Iyon nagkaw di tadaan na budiga. Di dalaki di makita ti litson dita. At dadakkel asilopay na nakusikos iti butas ka. Mapan ko ilamang ti litson di taunag ti budiga. Nasip nga ti unag makitak pa may. Idisokon ti nakasilopin na litson. Irikop kontri daw. Ta mga nod na makadlaw nga awanak. Agatap da. Di danam na may nga da dito'y da na budiga. Akadwak tilitsan. Nabati magayam ti kutsilok ijarwar. Ay, kurabe lang ang tisungo tilitsan na. Ay na. Nagimas ang tilitsan na sungo ti babaw. Nagimas na talaga. Ay, napartag kayo na. Upat mo ito tilitson. Iti rabaw ti lamisan. Ayan ti maysa. Ay, bilangak man. May isa, dua, talaw, upat. Ay, wang. Upat nga agpay sa tilitsaon. Nagado kayo. Awanin, intaray dan ti maysa litson. Timaray ka di tilitsaw kat naluto mag. Ay, salwag. Anya ti maray. Ada nang itaray Ay, sino nga nga tinang itaray? Sino ka diti kadwa tayo itay anagpukaw? Kwa. Ada itay ni pare badaw. Ngam awan metan. Apay nga ta nga aga-ariwawa da ijay abanda. Inta man ijay maray. Kitaan tano adda parikot dagiti nabartek ijay. Ay, uwain mare. Nangag ko ni Kapitan akas la makakaungag. Apay gata. Adda gata nagapa na barta. Anyamot tendagitaan na bartag. Di dalakat madisiplinaan di bagbagida. Mala, darasan ta. Tapno maamuan ta no apay. Anya nga tati mapaspasahamak iti dayta abanda. Masapul ang mabawi tayo ti mapukpukaw alitson. Ha? Nagtedted ti mantika ti litson dito'y. Sigurado ang nagayos ti mantika na iti bulong ti saba. Ala, biro ko tayo kapitan, tanay. Day tangag peso ti mantika na nay. Surutan tayo. Nagturong ba't iti budiga? Aguri ka. Lukatak akas to iti radio. Ha! Paray! Salpag ka! Inlamang mo gayam ti may salitson. Kuha kami paray. Ado ti aso di taruan. Ha! Iso nga inyo nagkupay laing nga. Ay, salbag ka. Pudno ti kunada nga agtatakaw ka iti karnay. Kas kala aso asan ang mapiyar nga agbantay iti karnay. Paray. Bantay sa lakay ka. Ay, kababaing tinapasamak ba daw? Nakita ti adu a tao, a kinagat-kagat mo ti sungo ti litsawn. Nagalas ti surat ti litsawn nga awan sungo na, tasindam. Ay, huwag nga rad. Kung napin ni parinting adinan kaya ta makita na. No adaman mangusiniraw, iti anyaman na paskay. Ay,
Day taket tirigat na iti kaskadata, akayat na timang ipuslit iti karnay. Ay, pero may abayin ko to yan. Marunawak iti bayin. Isasaanin na maulay. Ay, tatabadong, nuing ka tumulong nga agluto, urayom titadakan ka. Saan ka nga agalalatan, wano mangipuslit iti karne. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Indeng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Ayaman kami, iting kay panagtingay. Nagbalin mo't na naparikot ni Tuyang ni Badong na. Apay kumaaparikot na. Agsakit ka din aya ni Kabadaw. Imbag pa'y kanuno ag gurigor, tano maimbagan ket ag trabaho. Saan ka din nga agtrabaho ni Kabadaw? Saan kano ang makatrabaho, takanayod ang nabartag. Ay, naglukon. Agpaiso nga ron ti damag ka, o akanayon ka no nga agbartag. Iso ang masuron ni Tuyang. Di na mapantulungan ni Badong ijabang kagda. Ay, bayaan man tapagbagaak to no agkita kami. Kasimat ni Maritoyak. Naa, nagmayak ket ti biag mo don Badong. Nabanuga ka naggapoy jay bangkan. Idento tanda ka dito'y ruwar ti balay anak kailad. Agilad ka mo ano kaya? Sumadao ka. No agilad kasano ti mula tayo jay bangkag. No naimula kit nagtubaw. Di agbiag tubig ah. Naa, apay, ruot ano agtubaw ket makamong agbiag. Ay nabadong masapol aga iken ti ruot na ken sibugan no saan nga agtudaw. Aramidam ti kayat mo nga aramidan. Hindi na kiramraman. Na, apay kumadi ka iraman. Anya ti kayat mo asawan. Siya tagtrabaho, taagbartag laang taramidam. Kasta, Numabal ka, di agbartik kamay. alaman nga raw. Tamakita man no anya ti pagbanagan ta adwa no mabartag ta. Maray, lakwan nakman iti basay. Jay dakkel abutay. Itaman pa'y agumatang ka iti basay. Imbaon na kakade ni Badong Mau. Saan maray? Padasek man mo ti uminog no anya ti marik na ni Badong ko no mabartag ka. Ha? Agbartag ka mat, Maray? Una, kita man no anya mo ti makunana. Madinsamod day ta nga aramidem, Maray. Mamartag lang arodan ni Kabadong. Sakit, agbartag ka mat? Una, tapno parehas kamay. Ay, awan makitak anasaya at nga itden na day ta nga aramidem, Maray. Tay kunadan, abidot lang arodan, aramidem mat? Makamuditan maray. Makapasoron mo nga may. Daw, tataba daw. Anya ter aramidam dito kapilya. Awan mo't misa ita. Nakita ko lang amay. Ti nagdadakil ariboltaw. Ti santaw. Ti taunag. Kasino ka di dayay? Ribultaw ni Apo San Jose. Iso ngamin ti patron saint tayo ditaw. Anya patron saint? Iso ti mang protector ka da tayo Tas asidag kini Apo Diyaos. No adda kaya tayo akid dawan kini Apo Diyaos. Mabalin tayo ti agpatulong kenkwana. Ta iso ti mang ikakaasi kada tayo kini Apo Diyaos. Kaya't mo asawen, agpatulong tayo dita kung kuna maribultaw.
Ni San Jose nga akin ribultaw, ti pagpatulungan tayaw. Sana dahi ta ribultaw. Denggan na nga samay, tidawatan tayo. Dipindi mo tanon niya ti dawatam kan kuana. No pagsayaatan ay kat ipaay na. Ay, imbag ta nasabat ka pare. Apay ka na yun mutin ana bartak ka. Ay. Kanya ko mati pagparikot am nga, no na barte ka paray. Saan mo mag-aarak tininaman? Naa. Ginatang ko may. Apay nagmadimot ti panagsungsungbat mon. Hapay ko mga ama di paray. Gusto may tinsungbat ko ah. Di ka kadimasyan ka ni Maritoyan. Di mo to pa'y tulungan iti trabaho na. Ay kayong katulungan, ano maasi ka paray? Nagbastos ka da ito yun. Bartak ka. Isak pa iti ibaon mo. Amang tulong iti asawa. Kanya, Ha? ikaw ka di tulungan ni Tuyang ko iya bangkag may. Ay, bartak ka talaga. Di mo amo ti sasawam. Panawan ka man langit. Napay ngagdardaras kan nakamisut kaya wangkay. Ay, masurunak ka ni pare Badong. Nagsabat kami itay. Maditisungbat na. Anya ka di timbagam, kan anya magtinsungbat na. Saan ko kano nga arak ti inuman na? Pudnumot nga minangkay. Na, Ginatang na may, saan mo matakukwa? hindi imbaga kamasyan ko makanito yan. Katulungan na iti trabaho. Sa bali man ang ti isungbat na. Anya nga tinsungbat na. Sakit di ka na. Ti tumulong ka nito yan. Idi bangkag da. Ah. Mayat kayo ka diya mapanmang tulaw ngangkay. Naglalay nga dahi ta pare Badong. Sakti namang tulong iti asawa na. Imbay mo't gimatang itay ni Marito yang itibasay. Tao minom kanumag. Agbartek ka di may, kas ka di badong na. Ay, kasta mo tikunana. Agbartag kanumag, tapno agpada da. Kasanaw no mabartek da adwa. Ay ngam masursuron, di imbay gimatang. Imbag no saan dang agapa, inton mabartek da adwa. Jaklam mo ah. Madinsa, kaslamaday. Ewan, uray siyak nga road. Ada atap kong ada maday ama pasama. Yeah! Mataka ka din ni Taunay. Apay ko manoadak dito'y unaga. Salbag ka, Bartak. O may gamanta paramanan ka. Naumakon ka, Bartak. Lukatan terwagan, tau budigan. Doon kaya tao may kapayilukatan. Saan mo talaga-talaga rita? Kung tara malang ang terwagan, tamno ang bilukan. Ay, sinalbag ka. Dinadal mo tirot-rot ari daw. No, di mo magkayat kay lukat. Di kinugtara ko na. Goray ka man, tay pariknakan ka. No kasano timakong taran doon. Alay ko. Nagtara mo tante. Nagbaut tante. Anay, napisit sa matindi. Sige, dua akong sihal. Ang ter-ter-ter kamatan ba daw? Apay ngay. Sinalbag. Ayan tay sinturon tablatan ka mamay. Ay, saus, mapanalain di sinturon na. Ay, tumaray akaw, dili ka daw. Ay, Ay, apay nagtartaray ka. Ay, maray, pag ngaasiman, agyanak man pa'y dito'y balay mau. Ablatan nak ni badung ko iti sinturon. Na, agad arak ka. Ay, nakainumak itay, ngam na usawa nak maray, gapo iti butang kaw. Aguray ka. Agyan ka dito balay ka, kunam. Un ko mamaray, uray sakti para lutukan para inaw, uray aglaba pa'y Apay, kaablatan na ka kunam ni Badong Mau. Kinugtaran na nga mintiruangan may, iso a kinugtarak mo't amaray, jay mo't ang singi na tinakugtarak. Kinugtaram ni Badong Mau. Huwag ta masurunak.
Idi kwan, agtir-tiritir mo ten iti sakay. Amangan kanununapis ay. Ay, mala, ingka nga rod di taunag. Saan ka nga agpakpakita? Ta ibagak nga awan ka. No umay agdamag ditoy ni Badong Mau. Apay nga agkukurot ka pare. Anong nangyari? Ay, awan ti bagas mi pare. Awan ti aseng, kun amin ay. Kang runaan na. Awan ni tuyang ko pare. Ipanawayan ito yan. Nagiti ko nam nga awan. Ay, sana pare. Hindi na barte ka, kinugtarak ti ridaw may. Gaputan na bartek man ni tuyang ka. Kinugtaran na sa timaray. Ha? Di mo tagawid ay. Day tatay kun kunak pare. Bartek ka lang amin apart. No sana sumangpay, akit saan lang ah. Ay, inamang kida ginumanay. Makaala ka iti sakit mo. No kanayon ka nga agbartag. Pangbiro ka nga tayan, hituyang ka. Kaya kararag mo tag subli. Ikararag. Ay, inamang nga rin nagpatulong iti imbaga ni Kwarog Patron Saint ni San Jose ka na. Ha? Karkararag sa matin tatabadaw iti sango ti santaw. Ay, umasidagak man. Tadenggak mo niya ti ikarkararag na. Apo santaw. Tulungan dakman. Kidawam kini apaw. Tapno agsublin ni tuyang ko iti sidong ka. Awan ti agluto iya balay may. Pangasim ko Talawlawagam ti panunot ni tuyang ka. Tapno agawi daing. Apaw. Ay, apay nga umis-isip ka kwaraw. Nangit ko ti kararag ni tatabadong hanggang. Anya ko matinanggag mo akararag na. Nagpakpakasing agsubli ko man ni nanatuyang. Ay, uray ka na yun nagpakpakaasi nga agkararag. No, di na ikatinti pa nagbartek na. Kasano nga gawin ni Marituyan? Uri ko maano sana nabartag anapan nagkararag. Ay na, adamit lakan ko na ti pa nakasolbar ti parikot na. Isarding na lang, ti ka na yun apa nagbarbartik na. Ay, inton makita ka mapan manen ije kapilya. Mapan kunto manen denggay, nuan niya manen tikid dawon na. Tamanan ni tatabadong dito kapilya. Ay, denggak man nuan niya tikid dawon na. Kami nga ngay may nagkidaw king ka. Ngayon din na mo dingdingay. Ikang kabay iti sumagmamanungal daw. Tapno kasyanda. No saan ba lang agsubli nito yan ko, buraking kan? Ay, saan tataba daw? Saan nyo aburakan day taribul tao? Dakas. Apay kidiasan ko aburaking ngay. No di pala agawid nito yan ka. Agawid kayo kitdain. Umay kayaw, takaduan kayo nga agawid. Saan nyo kumapagaramidan iti dakas taribul to ti santaw? Agawid ak, ngam tayo imbagak. Umay kunto burakin, noon pala nito yan ka. Delikado nang kay. Ha! Kuna ni tatabado nga burakan na kano tiribulto ni San Jose. Saan nga agawid ni nanatuyang? Anya ko matibasol ti ribulto kan kwa na. No, saan nga agawid ni Tuyang na? Mga no paypayson na timbaga nang kay. Ay, saan na mabaleng? Kinaawan respetaw. Iti ribulto, no kasta. Sus! Imbaga ngarutin kwa na, dakas timang perak iti ribultaw. Sayang jay nagdakil a ribultaw, no perakin na. Adadaan ka rin na madadadaal aribultaw ni San Jose. Taasukatan tidakal aribultaw. Tama nga no paiso na timbaga na no mabartak. Ayan tidaan kan madadadal a ribultaw, tay nakisukatang kay. Ada eje kwarto mi kanyan time. Alam ta sukatam. Sakbay amapan ni Paribadaw. Awan ka diti planom nga agaweg, Maray? Di mo ka di kayat ngagyanak pa'y dito'y maray. Kayat ka, Maray. Ngam nasao ni Kwarog. Nga imbaga ka no ni Kabadong abiruken na tiribulto ni San Jose a Patron Saint tayo. Kasanon, no umay tipade, kat na buong tiribultaw. Naulawa talagang ni Badong. Pati ribulto nga awan basol na.
iraman na iti kinabartek na. Ay, kanayon na kano ang mapankiddawan at tulungan na amang kiddaw ka ni Apaw. Ngagawid ka kuman. Jay kinabartek na ati ikatid na tapno agawid na. Saan kat atila pagkidkiddawan na. Ag mauyong atalagan ni Badaw. Nakita ka na panmanan ni Tata Badong iti kapilyang, Kyle. Sino katam ka din ti dakkel aribol to iti basay. Unang, Kyle. Sayang agpaiso no burakan na. Paiswin na nga tati imbaga na. Nalabit Apay nung mapantaan na waay no pagaramidan na iti maditiribul tao. Ay, intaman. Sayang nga agpaiso no burakan na. Ay, unay kat ni pare Badungan. Ay, anggal. Di ka di ammo ti ayan ni Nana Tuyang. Ay, kwa, diyak mo. Ay, masigurado ka no agbaliw ni pare Badaw. Agsubli Intang harutan iti kapilyang, Kyle. Ang mga dadailan na ni Tata Badong tiribul tao. Makitam ka din ni Tata Badong ang Kyle. Anday ti sango tiribul to, Ay, darasam. Ngamsan tang agpadlaw. Agyan ta iti sikigan na. Tapno manggagkan makita tati aramidan na. Sige, ang Kyle. Nagarudok ta. Tasidig mo ti ayam na. Sige. Agarudok ta. Dito. Silig tayo. Dito ta. Sika abasay aribultaw. Apa sika ti adda ditay. Where is your father? Ayan tay dakol aribultaw ni tatang mau. Ay, mauyong ka pare. Ama na ayamot na dyan. Isumot lang ti rebulto. Apay, saan na nga anak na itay? Basbasi, may. Naa. Gaputa basbasit anak na. No kayat mo nga agsubli nito yan. Ay agbaliw ka man. Saan atila papabasulam? Adakan ka ti solusyon. Tapno agawid nito yan mo. Just kika. Apay, pudno ka day. Ano agbaliwak? Sangputan na kan. Day tatimbaga na. No agbarte-barte kalata. Talawan na ka. Mali, agbaliwak nga ruday. Tapno awidan nak nito yan ka. Ala. Agbalbaliw ka nga ron. Ay, Tata Badong, ado ti mapukaw mo, no kanayon ti panagbartek mo. Agbaliw ka, tapno agsubli nito yang mo. Ala, sigay! Detan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Pasig. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Sinalbat, at damanok itay ang timulak. Karkaray kain na mitay. Ay aguray ka man. Irganan ka man lagay. Ay, Tata Badaw. Ha? Hingga ka ti aganaw. Umayak kumamay nga mag-duty akmat itay di barangay haul. Ay, kastoy langay. Intunal daw, umay ka dito'y balay. Mangala ka iti arak. Tasakon ti makamo iti pulutan. Regla daw, Tata Badaw. Ay, malpas mi itabi kat yar aramiden mi di barangay haul. Amangan ngay no, di nakapalubusan ng kalmaw. Madapapanan ni Uncle Intonal daw. Libre ak Intonal daw, Tata Badaw. Gusto ka raw, urayin ka. Mangala ka iti arak. Tanaimas ti pulutan ka. Nitib amanok ko naman. Wow! Naimas tiyag pulutan iti manok abeng-beng ah. Ha? Beng-beng ka din na ito yung manok ka pinartayin, Tata Badaw. Una, kanayon na mapanak karay kayad dagiti bulak. Ada pa yung natay amulak, kapo iti da ito yung manok. Ang mga nuin tunad namanan mangkaray di timulam kat parchim manayin, Tata Badaw. Anya pa yung ngayon di kasta. Himbag ti manok amay boss, ngam ti magangaw dagiti mulak.
Awanan natin may lakaw no matay dami. Magangumay no karay kayan ti manok. Unyag pa isaw. Makuti nga mindag iti ramot ti mula no karaiden ti manaw. Apay ngay, awan matan ti kawitan a manok kaw. Saan mata si mangpad? Awan mat iti apon na. Napanan na ngay ngatan. Bumatang man maray. Ayan mo ka day. Awang mo tao ni tao. Ay umayon maray. Adda ak ti sikigan ti balay. Anya ti aramidem din na kagsibngutan. Mabait lang. Umaya ko. Anya ti inaramid mo ijay maray. Kit kita man ti pagapaponan ti manok ko. Awan matan tay dakkel a kawitan. Itay na biit. Awan manen tay bumalasang nga upa. Apay ngay tagpukaw ti manok mo maray. Ay, Awan pa'y mat nagpukaw ang manok may. amok pay manwa. Pay nga damo agpukaw a manok kaw. Nasa uma ni Marikwa na nga agpukaw kanu ti manok na kapitan. Apay nga agpukaw, Kabsat Maria. Ada nangalaw no pimanaw ti manok na. Day tati saan na nga mo kapitan. Birukan na kadipay no amo na tinapanan ti manok na. Ada nga tanang tiliw iti manok na. Amo pa yan kapitan. Ada ka di agtatakaw iti manok kapitan. Ay, diya ka mo Ang madiday ta, no ada agtatakaw iti manok. Masapul ang maduktalan no asino man ti agtatakaw iti manok. Masapul man na nga agronda dagiti tanag. No adda pa'y agpukaw ang manok. Kasapulan nga agrunda dagiti tanod diyaw kapitan. Ay, apay day ta irgan ba daw? Adda man na nagkarkaray da manok iti mula kapitsay. Kay, apay nga irganom ngay. Abugam laeng Apa nga bugag lain ngay. Kano adun ti kinaraid na pitsay. Ay isagpaw ko iti pitsay tinangkaraid. Ay saan manuksa mo ni Marikwanang dayta. Ure asino ti akin man manukin Irganag ta isagpaw ko iti pitsay. Mayat ka di tinakamaw amang sida iti saan mo adingwang. Ti asino man na manok nga umadak iti mula kapitsay. Kanibusanan na. Kasanaw no ti manok mo ti umadak iti mula ti sabalay. Nika badong ti makita ka na kaigam iti irgan. Mapan iti ayan ti mula na. Iti asidag ti balay da iti baba ti balay kaw. Nah, kaslag dardaras. Tanawak man di tatawa. Ta makita ba't. Darasag ka. Nay, sus, manok ko mati sirisirigan na. Ay, kabadog! Si kagayam ti agtatakaw iti manok. Nagkuripaspasan ti manok ko pinaltugam. Makita mo't siguro ti kinaraid na mula. Agsango tayo di barangay hall. Bayadak ti mulam, tabayadam mat ti manok ko. Bayadam amin ti pitsay ikaw. Tanlula ang apitsay day ta makita ka kinaraid na. Di namat kinan day ta pitsay mo. Awan pa panan na ano di matay ti kinaraid na. Ay, bayadak day ta pitsay mo. Bayadam mat ti manok ko, salbag ka. Isungag pukaw ti manok, ta ir-irganam mat gayam. Pingagpimpin no kayo kinitata ba daw nanakwanang? Nakitak a pinaltugan na babaan iti irgan. Ti manok kaw anang karaid iti pitsay na. Nabiit pa'y nga da pinulutan mi adakla kawitan na nagkaraid manen iti pitsay na kagawad. Nabiit pa'y ang nagpukaw ti dakkel a kawitan kaw. Ita, day tamanen upa. Ay, saan lang aday ta, adapay sa balay. Ay, pakawanan dak, nakipulutan ak, jakmet amo akawitan mo gayam. Dayjay akabadong ti agsungbat, iti panakapukaw dagiti manok kaw. Idarom mon kini ang kalintay. Ay, rumbang laeng, tapos saan nga agrom dayjay a tao. Agmamanok ti sinalbag. Agpinpinukaw kayo matkin ni Marikwanang.
Pinaltugak ti manok na, anang karay di ti mulak. Nakita na kiday. Dayta ket ti kunak. Apay ngamin a pinaltugam, may mayat no inka imbaga ta impagud na. Pero tiyamang kidi na ito yung manok. Hey, di nakiramraman iti basol at awid. Diyak kayat agsida. Ano ngay ibaga ni Marikwanang, adi pa'y lamaltutan ti agsida. Ah. Nagsuicide day ta manok. Amuna, mula na panakikinaray day. Ipadpadam mo ti panunot mo, iti panunot ti manok. At daya panunot ti manok. Ay, ingka partsyanan ko na. Saan aya nga imbaga, kadyak kayat ti agsida. Tamangan no ibagada, maltutan ti agsida ket maltutana. Wano ibagada nga agsakit ti tiyan ti agsida. Narigatan pa daw. Masapol amay kan ni kabadong itiliksyon, Kapitan. Apay eleksyon ako na. Kada ka di madingay na ramin na. Nakita ka pinaltugan na ti manok ko. Nagkuripaspas di manok ko. Apay nga pinaltugan na. Kinaraid na ti mula na apitsay Ay, Imbaga na kumakanyak tapno impagod ko ti manok ko. kaya't mo nga agsango kayo dito barangay hul. Ay, huwag, Kapitan. Ha? Manon manok ko tinagpukaw. Sakbay dyan nakita ka pinaltugan na. Iso nga tama, ti akin aramid iti damo ang nagpukaw. Imbaga ni Kwarog, nga itinabiit, ada ka no pinulutan da akawitan. Mapukpukaw matikawitan ka, Kapitan. Ay, payaban tang araw, tagsarita kayo kung iparibado. Wala, Kapitan. Saan ko ang mapalabas tinakita ngay naramid na? Sigurado nga aramidin naman no saan ang madusa. Ingka itid da ito'y sumun ka ni paribado. Ta masapol nga umainton malam dito'y barangay hall. Unang kail, itamot lang. Ibagam nga umay no malam. Ang mga no agpambarto mo rin. May papan ka di na ito iti manok a pinaltugan na. Win. May sakan sapa, nakisida. Ay, jakmot amaw, ajay gaya manok ni kagawad day jayang kail. Basta timbagan ni tata badaw. Kat beng kano day jaya manaw. Iso a pinulutan na nga already na manok. Ingkan, tapno umay no malam. Anya ka di day taasurat, Kwaraw. Sumams day tao hinana. Ibagayo kini tata badaw ta umay inton malamay di barangay hall. Asino tinangireklamo ken Kwana? Ni kagawad ko anang. Nakita na nga main, apalpaltugan ni tata badong ti manok na. Day takot ti kunak. Mala, taibagak to amapan ije barangay hol no malam, Kwaraw. At dapay ngamin na panan na. Agyaman nak nana, inak nga rudain. Tadapay pangibaunan ni uncle kanya. Nakitam ti surat iti rabaw ti lamisaan. Anya ka di tilinaw day ta asulat. Sumun day ta. Ha? Agsango kayo kin ni Marikwanang. May papansiguro day ta iti pinaltugam a manok na. Apay ngamin nga paltug kay ti manok. Pinaltugak aya, no saan nga adpir day. Day ta ti bagam ijay barangay hall. Ha? Imbagam kumangamin akin ni Marikwanang saan mukit a pinaltugan. Ay, sinalbag da dya baak. Manok only impabarangay na kiday. No si kamot nga iti agpukaw ti manok na. San kakadimat nga agreklamaw? Umaymot lang at ani ka badong numalam, Kapitan. Apay kit din asan nga umay ngay. No saan nga umay. Inak paulod ka dagiti tanong. Apay, nalakaaya mo ti mangulod iti tao, Kapitan. Nalaka lang nga ibilin ko ka dagiti tanod no saan nga umay. Uray, tadumat dagiti tanod ko. Ay, sabagay matkit di Padasan na nga iraman dagiti manok mita agbabaway. Ay, wen garod Kapitan. Saan ko pa'y ama ibaga? Saan pa'y mo't napasamak? Ang no mapasamak, jak amon no anya ti mangyari. Anya ita ti ibagam no damaganda. No apay apinaltugam ti manok ni Marikwana. Kit ibaga ka tipod na.
Masigurado ka mamulta ka gapo iti inaramid mo. Danag mo na ya. Amok ti mo nagat. Iso nga amok may ti pagrara. Si ka lang arudon tinakabasol, si ka pa'y tinakaray. No kaya da dya ba? Agmula, tay pakaraid ko may ti manukaw. No niya ti makunana ah. Tingamin bidot mo, imbagam kumakin ni Marikwan ng sakbay ang nagaramid kay Tadang. Ingka ka pinaltugan na dagusan, makasidsida ka siguro iti manaw. Ay nasayatan nakaumay ka paray. Anya ka diti pagsayatan na paray. Pagdaksak sa amay, tinyayabyaw. Si kaman kiti, no, day naramid mo amaday. Ay, urayin tabiit ni kagawad ko ng taada na panan. Nya mo da dya ba akin? Ah! Nagpayab, ngam awan mo nga raw ditay. Aday tay, remor biit. Napanla nangala ka na, iti merienda. Merienda. Anya nga da dya merienda paray. Jak dinamagin na. Basta ko na mangala iti merienda. Jak amaw, no karaman ta. Ta si kakak ngaron ti idarum na. Apay nga minadi na impagod ti manok na ngay. Imbagam ko mga na. Sakpa yan, nangaramid ka iti mading adang. No asino ti pagdamaga, iso ti sumubat. Saan nga agsaw, ti saan ko apagdamagan? Nalawag! Wan, Kapitan. Wine, kapitan. Ita kagawan. Nakita ka diti panang paltog ni paribadong iti manok mo? Wan, Kapitan. Natanawak asir-sirgan na babaan iti ergan na. Idikuan, pinaltugan na kat nagkuripaspas ti manok kaw. Paribadong, apaya pinaltogam kat saan mo manok? Agdadahil na kami ni Timula kapitsay paray. Karaidin na. Anya nga ti makunam ita kagawan. Idi kumanapan ti manok kaw, imay na kumaimbaga, tain kulong kaw. Apay, masapol ka di nga ibaga. Kit makita na mga damula na. Tapno di mo mat ko na. Bilangam numano tinadadaal apoon ti pitsay tabayadak. Bayadam mat ti manok kaw, wano sukatam mat laeng, akas iti kadadakkel da. Anya nga iti resulta ti panagsanguyaw, badaw. Hindi na pang kami iti minula. Basit lang mo ti poon ti pitsay anadadahil. Binayada na ni Marikwanan. Kat ti manok ka pinaltugam ngay, kan pinulutan niyaw. Mayada ka, unuso katak ka daw. May tamay tinagnunumuan may. Kat mano ti bayadam, kano nagninamot ti native a manok. May tangarod kay. Nangina talaga. Day tangamin ti bagbagakan ka. Maday taglablabos launay. Basi la tinadadaan, pinaltugamaw. Ita, adabay bayada ka nga rod. Saan ko nga ulitin na? Talaga saanin ang maulay. Ta saan ko nga ayunan ti madi nga aramid mo. Talaga saan na maulit tuyang. Promise. Kababay na talaga. Ay, tatabadong. Madi ti aglablabas. Noan niya ti saan mo akayat nga aramidan dakan na? Saan mo nga aramidan iti sabali? Hala, sige! Ditan! Tinagdibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Teng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika! Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Dopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.